Talofa o atamua le Samoa Entertainment TV mai pia ai usi mai whafonga. Ua pa ufa atasi level masineta sile sao ia pani le atina eina le malo Samoa. Ele ngata inalo ia ele tu ina mai ia Samoa le Lady Naomi Lua. Ai ole asonga fua ole vai sonai sultasio yu la tau awalo ia mai ai. Ele suyo le malo ia pani ia Samoa le tau le va leo fo ngata i fale. Fa mauni mai ele fionga le minister mtanga rengo leo mfal pui. Le sunga fa walo le fau Harry Schuster ina wotato fisilingia. O le sauninga pupu e fai lona ofisa e sainia neaia ia pani tupe fata wele vaa. Tolo miliona tala sa mole o le o fata pesa ni le siva e lua i tato vaa. Mai vaa le mai ostadi. E fa ona la ia vaa le mai ostadi e pupu le tato o ngasa. Ma le tua o tato masi tu. E wai te lea vai no pupu na tau te mrao ni pupu le tato vai na hoyo le gatino sa mole le no se la mele le hoyo le fa o no na tero lo le e le pupu no le lo ngasa mi le tama na le i am fi mo ma ai vai to mo lo ngasa mi ya va te la le to la wele te pupu le sa male mo te to ti o le una forma di tanga lo ma lo le weto ke le mana fa ngata to o ngasa mi e o mete ngata ave te ma ai ngata to me le ma me fa la fa sa ni to na te le ra le sa ma lo o ya pa te pe o stadio le ani le va a so sa ni le to na le ya ma te le ai fa ma na la mo le le ngata na o fa ya na ma bi ho le o ba le es fu fa ya na fa yo le ba yo no na me le fa ma lo na ho e fa ko po te na lo ye te mine va ale hasta mo sto si vuela le a mano a mata mo fiere mo mo so ni va lo mo se va lo le van tanto a fe pa ma ya le te si lo ti ta si no se ni ma le ma le va sa lo ya pa ni ma lo sam e le na ta vuela il so ni le va e te le so ni ma lo ya pa ni ma ta na fubu mo le ta va le ma ko fa nga i te bu e ko mo te mai pa ala ti o le fa nga o sa la o so ni mo pa ma se ta se ta to pa na ta o te le fo yo na to sa na ti na sa mo ta wala me na to se so sa no fo le fengal minsta o se la sanga ta o tele o ya il fa pa anga male malo ya pani ai o le mtanga rengo le mfal pui e mai se o le malo o le va ama ya pani wa ye fu fuanga na tele leoina le ngata i fale lea o lo fa nga ai leo i le taimi nei i le va fa ngota ai o lo talia le va mai Australia e fa nga le na le taimi fa la ve tupu fa fu sei manga wenga la ve ai tato tala toi tuli loa i le atali e valu tau sanga len sa i li fo malon tamai New Zealand i le alo pokala me tongi le malo peta i o le ua umale fono le kapeneta le vansa toluai matala no mai ele fionga le minister le fionga vala si tonga manga tafito ile taun ungol fatal no ngol namta upol kapeneta ole fam telanga mdino e mo no fa malulu ile tina ai me se foi ainga o le fo yalo o le tino le sunga ya la ki pumpa sa ta upul nei le o smta upu wa umona na siasi ai fo ma yo lo o ai fo il kato pol kalame o avino ngase fafo lo ia lava le timo fo mai ia ilo ina ngase e me se fo i fainga appointment mai New Zealand ia fo mai fa pitolo la to fe ngai mai mea ia e me se fo i o fainga fa vai lava le atunu a pol kato malo a mo le appointment ia wa mo fo le ava noa ma fa ava no ina le timo le ngase wa le kasi fo se ngase ngani ia ona avele New Zealand peitai o lo o tau li mai no salo wa ya o li potin nei fo mai fa pito sa va ia le alo fo li nei le sunga ya laki pun ia o lo menino mai ai ia le sa unuanga pol fam telanga al fo mai sa ia va ia laki pumpa ia o lo menino mai lava le a faile ta tonga nei e 50-50
ia le avanoa e soifua maolai o lo manino mai fo i le lipoti ia le fautuanga manino na au mai le fo specialist ia toe fa'afo i mai le alo i Samoa ia lava se maftanga malitina mal ainga ia e toe a whapea mai le fo mai le lipoti po le lava le tau whainga o lava i tūlanga whainga tā ia pita i o tau whailava ia maawei le tala i lunga o le ea ma whasalau ia le fo i lana o toe o mai lava le tina i lo ofisa ina ua maua le avanoa ia sa o whaamalia lava le tina lea sa martanoa o le tina tonu lea o le na whanaua ia laki pumpa lea sa o mai le ofisa ia e masani le leima le o whailo tusi sa onga whatasi ma ia sa utala noa le iai mo whaamawhanwhana iai ma tala noa fo i le tūlanga o le whaamawhanwhana i mea o le tangata e mawhatia o le o whealua i mawhatia e mai se fo i le o nei lava mata upo i o onga peitai ia sa tulu lava le tamaitai ma au tala noa fo iai o tato uma o le au o matua whanau ai mai se fo i le nau o tato mai i le whapea o se mea ua o pe fōlinga fo le ua o se mea ua tua i ngā ili matanga ruenga whapea ua le alo ia ma le whaia le leini tūlanga i pei ona iai peitai ia o ngai o mea mai po whelawa me whita iai o tātou mafufonga o na o le atua na te sila fia mea uma mai na o le atua e pule le soifua ma le ola le alae whamalulu tuai le ainga ia e mai se foi ia la tou e ou le whanau pei ona iai le atali ia po le sunga ia laki pompa sa i tūlanga i pena ia sa whamaluluam whamalia le tina le aso na i ule leile matala ma sa iai foi moli mau le whailotusi ia ua tūlu lava ma whawhitai mai ua umana sa i linga ia lea ua malamalama o lea whato a mamalama upu aia sa tautala mai ai te maita i le sunga i le ia sa uta nofo ia i me u whaalu i lunga o news ma ai au noa ma se tala le ofisa nei ia lea la ua tala noa atu ia i ma whaamanino ma la upu sa whati ai e le o ngatai pe i le e le o ngatai i le le ngā luenga o lo whai o le final say au mea uma o le kāpeneta ma o le la sa o ave ina i loa matau mwhai le mato pika al mtanga luenga e tapena ina ia tu ina tu mai sa tu ina tu lai la solulun te nei i le fono masani ale kāpeneta o le whai unga la Leilua mo le whaafonga ma tūlanga i pei ona iai ua le tali a ina e kāpeneta ona o whainga whaavai a Samoa ma le tātou malo na sila toa mai ilo toa e kāpeneta le tūlanga o le mataupu mai o lo o fua le whaiunga al kāpeneta i le whautuanga a fōma i popoto ia po o ia fo i matata i tūlanga e pe one tūlai mai sa awe umalawa i li poti o fo i li poti sa tu i mai Dr. Benjamin e tātou fōma i o lo o whai masotanga ia ai mai se fo i le fōma i sawa ia whapitoa ia laki pompa ia mai o le fo i le whamtala mai ai li poti e fōma i wa uma ona whamawhanwhana i le uso o le tina ia po o le anti fo i o ia le anti o laki pompa i New Zealand mai se fo i le ainga ia i tūlanga e pei ona i aile le ngase po le mai o le alo fo i o pei ona taua ai le tātou whatalnoanga malatina ia whaao o maua maitala i New Zealand i lona to lua e iei fuala au na mana olfal mai e whainua i lana tama ai totongi e le maua fua ai taunga tā foi o le vai o sonei o le au o tuai le sa ili ngā altina ia whaao i le official to manga moe po puanga tia o lo talia pere la tō whailua inga mose fesosoani ai o lo whaawa wai pe fo on tonga fitia i tua ia le atali i le i New Zealand e pei o le whaainu le vai o le asea na whaamea lo whaatu iai o le fionga tupa i Machete St. Levy i New Zealand ai tātou tuliloa ina pele neim tā upulumnai. O savali ene le vai aso talu ona tō fia le sunga whawo o whaatu tia ilwe whaim pule whaatono le Samoa Airways
o suitulanga i nei le ofisili sa iai le sunga se Yuli Alventuala o mutala na kon kalate. Pamaonia ele Ministerial Company ba lele le tini uwain so o yalo. Na tofia ka peneta le sunga fawo ilalo o le fautua ngā le fono whaatonu o iei nei. Masina taluai le na su iei le fono whaatonu o le Samoa Airways le fionga tupola koki tuwala o le taitei fono ma ise au fia ele sunga taimalia Charlie Aliki ma fatuti elu. Samoa Entertainment TV mai ia pia, se isi whaapoponga le aso atai au le alofa o le atua, soifua.